This is that grimy and low down and slimy as flow. I pozdrav, dobrodošli na Night LDS kanal, danas što radimo danas, igramo po prvi put na ovom kanalu Getting Over It with Bennett Frody. Znači... Igrica je jedna igrica koja je bukvalno na Steamu labelovana kao psychological horror i ne znam, prvi put sam vidio jedan jako dobar review od jednog čovjeka koji je najpoznatiji review za ovu igricu i napisao je samo lik: ova igrica je jedina igrica koja se može tačno poistovjetiti sa tagom, a to je psihološki horor. Znači igrica je iznimno teška, kopija neke igrice iz 2002. godine, Sexy, Hiking ili tako nešto. Tako da idemo new game, continue, ništa nisam igrao, to je čisto ono samo da probam kako će mi raditi. Imate bukvalno zadatak da se popnete na planinu koristeći teću i čekić. Okej. Jao meni. Opa! Lele mene! Stari. Inače, rekli su mi da kupim novi podlogu za miš. Ja i Xker imam ovaj Raptopad fairly large, tako da ne znam, ne bi trebalo ima nekih smetnji, tako to je tih stvari, tih smetnji. Dobro. Inače, primetio sam da se savija ova maca što koristimo. Inače, sam skapirao da se savija. Ma šta bre, ova igrica je lagana bre. Znači, to je iskreno fraza koju ne smijem da upotrebljavam. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop with the game. Don't worry, I'll say this game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzo. To drag yourself up a mountain. Samo se popni na ovo bure. And that act of climbing in the digital world or in real life has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. Što ovaj sere? Što ti sereš? Dženem, ovo će mi skratit. Znači skratit će mi život. Ne! Ne daj Bože da si dolje pao, svega me. Viđi, brate. Stani! Ali sviđa mi se kako su napravili ovoga lika napucanog. Da. Dobro. Opa! Idemo niš! Ne dao ti Bog da paneš. Ne dao ti Bog! Dobre. Navez. Lele, mene jadno. Leg mene jadniku. Oli se lijepo spušti tom bačvom. Aj, sad se samo pušti. Bravo, ovo teško bilo. Ej, viđi kretena! Što si zapeo za ovu kafu? Aj mi samo to reći, što si to čini? Viđi, brat, sam gadan, znam. Opa, idemo bre. Ovo se zove easy game, man, easy shit. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them. Once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending... But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault. Bravo, doktore. Okej. Opa! Ej! Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Jebena mi je senziviti nekako čudna. Sve je čudno, brate, sve je čudno. Ne daj Bože da panem. Dobro je, iskreno dobro je.
Iskreno predobro je, kako je moglo biti. Ne! Oof, sorry about that. Majko Isusa. Majko Sveta Bogorodice. Uf, i Sveti Vasilij Ostroški slamo i milost, ja ne znam što je ovo, života mi. Dobro. Dobro. Opa! Bravo. Bravo, doktore. Ajmo sad opet. Opa! Bravo! Bravo, stari. This game is easy. Ajmo opet. Opa! Okej. To je bio... Znači, tobe, jarabi. Nalete šejtanu! Stani, viđi ga, kuku, mene. Dobro, ajde, može i ovo. A vidi brata, znači, kontrole su loše. Iskreno, on ne može neke stvari da uradi što bi trebao da uradi. Ja dođem do neke kao... do nekog mjesta i ja mu kažem što to učini, ali ne, on neće to pošalje. Evo, okej. Ajmo sad. Ajmo, please, znači, please, znam da možeš. Idemo Niš. Idemo bre. Iskreno, sad smo prije bili. Ja trebam ići gore. Aha, okej, tu trebam ići. Okej, bravo. Aha, okej. Znači, opa. Okej. When you're building a video game world, Brate, you're što building sad with treba? ideas. And that can be like working with quick sets and Oca ti je bebu pičku. Čekaj. A kunema se do kraja ovoga videa preći ovo. Znači, preći ovo do kraja ovoga videa, ne zvao se ja Ivan Mršulja. Znači, vidjet ćete. Znači, haos totalni. Okej, uvatio si ga. Odlično. Za sad je odlično. Za sad je iskreno odlično. Oho. Izvinite što ne pričam ja puno dok ovo igram, ali iskreno nemam neku želju za pričanjem dok ovo... nemoj panut, molim te, znači, molim te nemoj panut. Ko Boga te molim. For years now, Dobre! that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a On je nešto tu presrao, nisam iskreno ni slušao. Ali ćemo se sad probati do kraja ovoga videa, iskreno popet do ovoga. Jer sam iskreno mislio da je... Nemoj panut! Bogati! Kako sad na ovaj blok familije ti? Majko me. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. Brate moj. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Odlično. Dobro. Ovo je jebeno, jer ne znam mogu li pas opet dolje. Jer ako panem opet dolje, stvarno ću se loše osjećat. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in. Grand, infinite, and uncertain. Ne! This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mene i sve, znači, mene. Majku ti jebem! Toliko zajebancije do ovdje, vidio. Znači, dobro, u redu. Znači, ljudi.
Vama hvala što ste gledali ovu epizodu na Nightlitis kanalu, jebaću majku ovome, znači tako sam se sad nešto iznervirao, nema šanse da nastavim dalje ovo. Znači ne znam je li vam bilo zanimljivo ili nije, bit će još vjerovatno videa. U sljedeću video ćemo da počnemo od onoga mjesta gdje smo se sjebali zadnji put, znači gore na kraju onoga ekrana. Popet ću se do gore, ne zvao se ja Ivan. I jednostavno ćemo odatle snimiti još jednu epizodu, znate ono kako to već ide i tako to. Vama hvala što ste gledali još jednom ovu epizodu Nightlitis kanala, ako ste uživali, ostavite neki like, share, subscribe. A mi se naravno vidimo u nekom od sljedećeg klipa, do tada veliki pozdrav, ćao! Hej ti, hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim ono, zavisi kad gledaš. Ćao!